ya ke diphuthego ga ba dire se se nyakang ke modimo ba dia se se nyakang ke batho metsotsong e senyane fela go ekela go ere a ya lesome 9 minutes before the hour 10 o'clock. Re a leboga ka go rialo re a namela platform ba gešo re a enamela platform ye moroka a ke tšee sebaka se ngwanešo ke go dumediše ebile ke go amogele lenanegong la pitšentše kgolo le kgono leo le boputšing tharollo ya mathata ka mogare ga lona balli ba rena ke ba motheeletše ge a ka gopola gabotse ba be ba le mo maloba e ile ya šita phahle go ahlola mo e leng gore re feditše re dumelelana re ba ba molomo wa lehlabula gore ba tla boa gape le kgono mma go rena o tla ba gona go lokiša tša lapa la gabo ebile mma gore amogele ke go tamiše a ke tamiše magoši ke tamiše baruti ke tamiše batheeletši ba bagolo ba theeletšang motse community radio station ga ke seke ka lebala mangaka ke seke ka lebala magagešo ba etapele go ya ka kgati go fapana ke ya le tamiša ka moka baruti ba dikereke ka moka ba porofeta balli ba rena re leboga ge le buile le bile le nnete ya gore le tla bua ka nnete le buile batheeletši babogedi ba rena ka mola Facebook re a le dumediša magagešo re a thaba thata go ba le rena ka mehla le ka matšatši ba tla ntshwarela voice ka le go le e tlono fela e ba le ka mogomong ka lebaka la diflutše malome ka kapa ke rata gore pele re tsena ke fetiše se seng ka mokibelo dikoša tša rena di a bula koša tša rena di bulang meloko le metswalle ya bana bao e lego gore ba thwasa ka mola magaeng a gaborena koša tša rena di a bula mokibelo balli ba le ka moka re ileng ra ba tshepiša gore ba tlo ya meropeng ba pitšentše kgolo ke kgopela gore le rie gore le foune le ntate Malefo and then le kgone go tla re bereke re fetšeng gobane re na le mmereko montši o re swanetše go bereka ba gabo bana ba ba thwasang kua gae ke rata go ba tsebiša molaetša šiona ke gahlana le bothata ba gore batswadi ba bantši ga ba thuši bana ba ba thwasang bana ba thwasa ga boima difamily di tla ka tšatši la mafelelo ka di fetša go tla ka tšatši la mafelelo ge di fihla di re no mremi rena re le kgoro re nyaka gore re thuše gore phekole re tsebe gore mathata a rena ke eng be re go letetše ka tšatši le la ngwana a gorogang e thoma go ba tšatši le e lego gore go tšwa ditshele go tšwa dipolelo tše ding e leng gore mafelelong di fetša di nyaka go senya modiro wa ngwana so dilo tša go swana le tšeo magagešo re a bula re tla ka leano le lengwe le leswa la go leka go bopa gore ge re gorošeng gabotse ge family e tseba gore e tlo hloka phekolo ya meropa ke kgopela gore bao ba tsebang gore ba hloka phekolo ya meropa e le ba family ya gabo le thwasane le re le gorošang ba seke ba nkemela katla gare ga beke go ba kgweditše pedi pele re ya go bina ko batle ka gae ba tle ba bege taba ya gore mohlang ngwana a goroga re tlile go kgopela go phekodiwa ge ngwana a goroga a ke sa phekola ba gabo family tša gabo le thwasana ke tliša ngaka gae tše e leng gore ba tla be ba hloka thušo ka tšona ke ba tlogelela ngaka ka gae ye e leng gore e tla šala e ba thuša go tseba gore ngaka ye e bereka ga ka kang ke nako ya gore ba fela ba etela bana ge ba thwasa na ke tsebe gore e dia jwang ka mo go nna ka mo e mpotša se sengwe
e mpotsa se sengwe e fela ke tloga ke dumela gore ba tla ba busy ka yona bo Makua le bo Malefo ka fa re tle re kgone go gata mmogo a ke le dumedišeng ebile ke le amogeleng balemo ga ba robala ebile modimo le badimo ga se batho ba go tlogela motho go fitlha mafelelong a tla iša ke dira ge o thoma o emelela o gata stepe sa mathomo o ya mo ba go romileng gona e leng mo ba tsebang gore o ya go kry-a thušo gona jwale a re tseneng mo di-introductioneng re no gopotsa motheletše gore na re tsamaya le bomang le kgono kgaitsedi yaka a re thome ka wena ka moo dumelang ka kgašong ka moka bontate Kakapa le ntate Moremi ke a le dumediša ke dumediša le batheeletši ba radio Motse ba pitšentše kgolo wa le dumedišang ke Elisa kwa ga tšatši ga gešo ke ka moga phahla mara ka bodulo ke dula mo di-RDP mo first aid re ya leboga kgaitsedi thobelela kae ka mo radiong wa bolelang ke Mathapelo wa ga Kabini re ya leboga le tsamaya le bafane ke ngwana Thomas Makhuba re ya leboga ba gešo a ba bo morokang gore ke ba bapalle selwana sela sa go ba hlahla ke moka batle ba no re fegolela se borala ka gore mampia ona re tloga re lapile melala ruri maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se Motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga le thoma ka kae ka mo go kgaitšedi kapa ka mo go kgaitšedi e thome ka go wena ngwanešo aga o ka tšwela pele nna be ke kgopella ke le pitšentše kgolo ke kgopella lapa la mme Motswadi thušo ka gare ga lapa la mme Motswadi go bereka difane tše tharo fane ya ga tšatši ke ya bo mme wa ka ya Kabini ke ya ntate wa bona mme wa ka o nyetšwe ga Makaleng o ile mola nyetše ga Makaleng go ya ka mo ba re boditšeng ka gona o ile a boa ga boa ga Makaleng a sanka ga fihla ka ga tšatši a berekiša fane ya ga Makaleng o berekišitše fane ya gabo ya ga tšatši ke ka moo nna ke leng wa ga tšatši ka kua gare ga lapa lela a gone bophelo a gone kwano yo ka gare ga lapa lela ke mathata ntate Kakapa le ntate Moremi tše re di bonang ka kua bana ba ka kua a gone wa kwana le o mong ka ge ke šetše ke tlhalositše maloba ba jana botala o mong ga bona o mong o bona lenaba o mong ga bona o mong o bona lenaba gone wa thušang o mong ene mola ba le ka gare ga tshokolo ke ka moo ke ileng ra tšea matsapa gore re tle pitšentše kgolo ke tle ke ba kgopelele thušo ka gare ga lapa la mme Motswadi a go loke selo e le gore gona ka mola gare ga lapa la mme Motswadi o ile go ba le ngwana gešo wa mošimenyana wa sentse a no tsamaya go go timela ka 2012 since re mmona ka yona nako eo mme Motswadi a sa phela o ile a katana a ba boa a robala a senke ra bona ngwano le legole a re tsebe gore sa phela goba mohlomong o hlokofetse na ngwana o timetšeneng 2012 o timetša le kae sala tsamaya re ke ya Makgoweng o timetše a le Makgoweng sala tsamaya mo gae a re ke ya Makgoweng ya Sekgoweng o ile a fihla Pretoria ya o ka tsena abuta rena sala tsamaya 2012 a tsamaya le bana ba mamogolo ba re ba ya toropong a tsamaya le girlfriend ta gage le ngwana mamogolo ba re ba ya toropong ba yo maketa ba ile ka mokgwa go bolediwang ba bolela gore sala fihla mo e leng gore ba fihlela gona go ngwana mamogolo
okay a re go fihla a dula ke tsere o dutse matšatši a makae ba re ke ge a kry-a peace job so ba re since wa le kry-ele peace job santse o kry-e mo e leng gore o ka dula gona cause rena re ka se kgone go dudiša nako e telele and then ke ge a ya gona mo a ke tsere sala a ya gona mo o re jwang ka ge reko ge ba bolela go ria gore after 2 months 3 months go bua back mara ena a boe go ria gore santse re ye mo go girlfriend ta ge e leng gore sala tsamaya le yona re motho re hao ka bane sale wa tsamaya le abuta rena wena o buile ena a boa a o tsere mo a leng o kae a re yena motho since a ile kry peace job sala a no tsamaya le ena a tsere o mo kae so ngwana mamagolo go ria gore ngwago latela le ena ge re mmotšiša gore ka bane le speech le abuta rena la ya ka kwa magweng a la bua le ena le go njwale a labela mmono gore a fa o dula ka le setting le lefe until le go njwale a go tsebe mo a leng A go tate ka tsebe, kapa leng tate morena la mafelelo ge e be a bonala o bona ka 2012 and then go tloga mo lena as le family le ile la tšea magato a mafe goba matsapa a mafe a go mnyaka ntate moremi mme wa ka o ila a katana a ya go delete tate Tšiane ke rela gore go ya kuli ya tswa kua Pretoria ra tswa Pitori ra mo checka re tswa police station ra mo checka mo di police station tša ka mo Mpumalanga le ka kwa Gauteng a se kry-a gale ra ya memušareng a se kry-a gale ke ge letlo ya go tate alright motho ga a timetše magagešo go boima gore o mo kry-e motho ga a timetše ga a bonolo gore o mo kry-e fela gore o tlo o mo kry-e o swanetše o bereke ka thata wa ikwešiše o swanetše o bereke ka thata ene motho o ne medimo ya gabo a ka timela 2012 la ya go ngaka e tee ya leka ka mokgwa e lekang ge motho a timetše go ba le batho ba lekang go loga leano la bona ke la gore a sepelele ruri ba phetha ditaelo ka mokgwa wa go fapana re be re thuša ba bang ba ko ga Masemola ke ga Masemola Malefone ba tswa Pretoria gabedi ba etswa go nyaka motho gona sala timela last ke gona ba re founetšeng le kgono ba re ba mogweditše ka lebaka la gore ge re ntše re nyaka re phetha ditaelo re boa re hloka re nyaka re boa re hloka badimo le bona ba kgona go bona gore no mo go ne se diragalang ge e le gore motho o robetše le yena o kgona go tsoga a leka go nyaka go thuša ka mokgwa a thušang and then a ka iša lentše go o mongwe gore e tlang le nyakele pelekeso so motho ga a timetšwe a nyakiwe yona nako eo fela ra re ge re paletšwe yona nako eo ra ema la ikwešiše tate o lekile ka mokgwa a lekileng ka gona and then le rena re tla leka ka mokgwa re lekang wa ikwešiše ngaka ge e lekile a go swane le ge e se ya dira selo o lekile ka mokgwa ka gonang so motho o swanetše gore a ye go nyakiwa motho a se kgogo mo e leng gore a ka no tsamaya ra senya ke go tseba gore o kae o buaneng jwang wa ikwešiše so taba motho owe e swanetše gore e tšwetšeng pele a ye go nyakiwa a tla feleletše a fihla ka gae le repototše ba le file report after matšatši a makae gore motho o timetše yo ba go šetše le gale cause rena re ino bona ka beke ge etla e tla ka mambeke I think ke beke sa latla ka ngwana wa mamogolo e leng gore o tsamaile le yena cause le nna ke no makala le nna ga e ba re beke a shi alright and then beke e na le diaparo easy page so ra tipušo re okay beke e ne diaparo easy page monga beke ena o kae ba re botša ra monga beke phela sala ke ra mmereko and then a tsamaela ruri ra re ga a tsamaela ruri sure a senka a laela na beke yona ge ka bane motho phela ba fetšo fihla mo yona e šetše jwang monga beke ba sene phone ba ne phone ka nako ene nna be ke sena phone tša gagwe alright and then ge monga beke a ne phone a ne mosadi monga beke le mosadi ya gagwe ba sa communicate be ba bolela and then mosadi o le reportetše after nako kae gore monna ka mo founung a ke sa mo hwetša yena se nka re reportela rena re tswa go yena re tšo mmotšiša
ena senka e tla ga ya a re botse gore phela nna le abuta lena a re sa bolele rena re tsege re bona gore motho a sa bua gae ra gopolo ka mane motho ga a tsamaye a ya Gauteng ngwana mmamogolo a tsamaile a ile mmerekong gore a tsamaile a ile go marketa a sa bue gae ga ya di rena o rela o ileng gore wa mmamogolo o gona mo gae yena wo re mo sa dula kua gano rama ke ba babedi a kere wa dulang kua be ba dula gona o reng yena a ke re go nwa le moroka ge nka tla ga matlala a ramoshebo and then ka tsoga ka dipolaseng ka go marketa ka bua ga matlala go ne tšatši le e leng gore ke tlo jwale ke kry-ile mmereko ka baka la gore mmereko ko o hweditše ka dipolaseng ene o ka re kgauswi ke bo Lowfontein jwale ke kry-ile room ka Lowfontein a kere ke tlo bua ga gape sontse ke tle ke laele batho ba gabotse ene ke be ke tšele dilo tše e leng tšaka ene ne go bohlokwa gore le bona ba tsebe gore na ga a dula Lowfontein o dula Lowfontein kae jwale mo go bonagala go ne le information e nngwe ye e leng gore a ya kgona go tswelela gabotse mo go ba ga bo motimelwa okay case ke so ke tseba ga botse gore tate a di tlogele fela o le boditse goreng la mafelelo delete ba ra to tsamaya le a re feteng ganyane e nyaka re di direla dinyakišišo tša rena and then re be re feleletse re bona gore re ka fihla kae mara go nyakega girlfriend go nyakega ngwana mmamogolo la nkwešiša kere cause motho o timetšane le bona ke kwele polelwa gore ba re ga lekwane ka gae ke kwele polelwa gore ka kua gae le re go nefanetse tharo mmago le na o nyetšwe ga makaleng ka lešira o nyetšwe ka lešira o tswile ka mohlobolo ka gagapo go raya gore lena le bagama nna ke bitša ka tšatši ntate Moremi wa o bitša ka tšatši mama a nyetšwe ga makaleng ke tšeišitše ke mama ka pasa gage be e bitša ka tšatši o rile ga boa ga makaleng tšatši e tswa kae tšatši e ke ya gabo mme o rile ga boa ga makaleng a ke tsebe gore be go riagetšeng a senke a tšea pasa ka makaleng o tšere pasa ka tšatši ke ka mo le nna ke lengwaga tšatši ka makala gore ke tšeišitše ke ena pasa mma go sa dula bogadi ba gage o ile a boa bogadi a boela ka gagabo mma go a ne motse o ile ga tloga ka gage mmage o monyaketse motse ka mo next door ya ka mo gaufi le ena motse o kwa gama ka kua gae be go bitša ka ga tšatši a kgonagala kgadi ge e buile bogadi e nyakelwa lapa le e nyakelwang lona a e sa bitša ka fane ya gabo e bitša ka fane ya bogadi ba gage a kere o nyetšwe motho ena ga motho a nyalwa a buele gabo ge kgadi ka bua ka mogare ga lapa e tlo thiba manyalo a bana e tlo tliša mpherefere ka mogare ga lapa re tlo olwa ka mogare ga lapa dingwetši di tlo sepela ka mogare ga lapa ge rakgadi a paletše ke tša bogadi ka morago ga dintwa diphapano go tlaišiwa rakgadi boa ba mo nyakela stene ba bitša ka fane ya bogadi ba gage jwale ena o ile ga boa ntate Moremi o biditše ka fane ya mmage ya gaga no a e kgonagale mama a e kgonagale mosadi ga a ka tswarwe le mohlobolo mo seferong sa gaborena ra opela ngwana rena waya a fihla kua pele gwa tsoga dintwa a tshwenyiwa ka mokgwa a tshwenyiwang re ka se dumele gore ngwana bo rena a dulele go bethwa a dulele go tlaišwa
ga a boe fela ga a boa ka gae a re tsebeng gore re swanetse re direng re ya montšha re monyakela stene a dula le bana ka kgotso ka ga gage bana ba bitša ka fane ya bogadi ba gage yena o rile ga a boa mmage ba sa phela a monyakela stene ka mo nthong gaijedi o tlhalosantse tee gantšhi le ge ntate moremi a le ka go go tlhalosetša ga se phoso gore mmage o monyaketse stene ke ntwe mmage ba swantše a e dire phoso ebile gore ge ba fetša go kry-ela mmago le na stene ba tšee fane ya gabo ba e apešhe stene seke mola e le gore motho o ke ngwetši ya malapeng a batho o rara bošaedi bo thomile gona moo ge ba thoma go bitša stene se sa gage ka fane ya ga tšatši mola e le ngwetši ya ga makaleng and ba tseba gore ba jiletša batho a kere and then gona ka mo ga tšatši wena ko wena wa ga kabine fane ya ga kabine o itše le kae ke fane ya papa go nyetše mmago mmago rena o ile ga a bo a tinyakela mokgotsi ke ge go tlo ba le ba ke a botšiša kabine o nyetše mmago na ka mokgwa go bolediwang ba re e sale a monyala godimo ka lenyalo a monyalela kae mmago o nyaletšwe kae kabine o ile ga a tliša magadi wa tšišitše kae wa tšešitše ka ga tšatši ka ga tšatši gona ba ga tšatši ga ba ne nnete so a retse mo gore sale ba amogela goba sale ba tšekišana mme o šikenya hlogo nna ke tsebe ya gore ntate kabine o ile a tliša magadi ka ga tšatši ke tabe motshamo go nna le ge e le gore be ke sa le o monyane mara a senke ke no kwa ba re ntate kabine o ile a tliša magadi ka ga tšatši a amogela alright wa ile dumela se se a bitše ka fana kabine ge e le gore ke nnete ntate kabine a senka tšiša magadi ka kua nna be re sa le ba banyane ntate moremi ntate kabine ba re ge mme motswadi a fetšo belega a tšea di-certificate dikarata a o dira di-certificate a bitša ka fane ya gage kabine o ile a re ga a fihla bophelong ba mmalena kabine o agetše mmago lena motse ke mo ke sa tsebeng wena gane mama Gore be ba thušana. o goletše kae Ke ka re goletše- wo ko o monnyane and then wena o mogolo ke goletše gona ka mola motse ona o gona kabine o kry-ile mme wa ka anestene ee and then kabine ga a kry-ile mmago anestene gore re ga a tsena mose o tsena ka lapeng la fane ya batho and then o tšere kae kabine maatla gore a tšee di-certificate a ye go tšhentšha bana difane ka gare ga motse wa mosadi ke mo ke sa tsebeng gape motse wa mosadi e ka se tsoga ebile wa gago monna ge o le monna wa kry-a mosadi a agile motse le ga a ka go botša re a re tšhentšhe motse o fane re o bitše ka fane ya geno o se ka dumela tšatši le lengwe o tlo go botša re ka moo o kry-ile le ka gaka ka mo because le ge e le gore kabine o ntšhitše magadi a re no re mohlomongwe o wa ntšhitše ke re a re no re mohlomong a ke re nyaka go itšea ka molekamo a re mohlomongwe magadi a o wa ntšhitše ba ga tšatši ebile mašaedi ka go amogela magadi ao a kabine ba tseba gore ngwana a bona o tswele ka mohlobolo a eya ga makaleng number 1 ge e ka ba kabine ga a ntšha magadi awe then go ra gore kabine o bile le bošaedi go tsena ka lapeng la mme o e leng gore o nyetšwe ga makaleng o paletšwe o buile and then ba ga tšatši ba monyakela stand a kere go ra gore wether ka moo ke ga makaleng gore ke ga tšatši kabine ke mokgotsi ge a etla ka tšagage tša bokgotsi a belega bana ka mola bana bao ke ba ga tšatši goba ke ba ga makaleng ga go ne mokgotsi o e leng gore a ka re ga a fetša go belega ngwana ka mo bokgotsing and then a be a ba fa maatla ba fa maatla basadi ba bangwe gore go lokile tšeao ba fane ka wena tšeao ba relele re tlhore bola ka tsona mo pitšeng tše kgolo mara ebile bošaedi go ne dilo tše dingwe o ka se di dire ka lapeng la mosadi o mongwe ka mola ge e ka ba go padile go baka ga makale motlho mongwe batho ba ga tšatši ba ile ba kwata kudu ba kwatiša ke batho ba ga makaleng ka mogo ba swereng ngwana a bona ka gona
mara go ne dilo tse dingwe ke dipheto tša mo lefaseng tša ka le godimo di no dula di dutse ka mokgwa di dutseng yeo ke nnete ande nna tsa ke nyako kwešišang malome ka kapa sesi ola ke ngwana o ko mogolo ola ke ngwana o re kabini o nyetše sesi wena o ka re netefaletša jwang gore ke nnete kabini o nyetše sesi morodi ya kabini ka lebaka la gore rena ge re le ga borena ka kabini ba re botse gore rena tata go rena sala nyala mma go rena ba re o monyaletše gona ka kua tšeo a senke re di botšiša rena Okay. o monyaletše kae mara eh ba re botša wena go le ga geno kae then moroka Eh. if e le gore kabini o nyetse mmago baki wa e ba dula ka mola seteneng sela sa mmage ka baka la re ka mola a se ka ga kabini ka mola le gona potšišo kore wena sesi ore o le ga geno ga kabini o ra kae ga bo papago ga botate nambile ga bo papago o ke kae ke malatane makaleng ga gabo ke malatane le ba ga makaleng ka malatane wa ba tseba ke a ba tseba makaleng ka malatane and then nna mme o buile ka nna ga makaleng ke sa le o monyane a usa ka ena ba šetse a hlalefile mmagone bana ba ba kae ba ga makaleng ba babedi ko wena le ausi yaka wena go njwala ga bo papago ke kae ke malatane o ga ya ga bo papage wena wa malatane then ge le bua ga ga bo lena ke kae nna ntate moremi go bolela nnete ga botate a senke ke noya sa le mme a boa ka nna a senke ke noya why nna le nna a ke tsebe ene a re kwaneng batho ba modimo ntwe le idiang sesi ntwe o idiang ke bošaedi bo bogologologologologolo ka baka la gore ge e ka ba o nyaka go ba wa ga kabini go nyaka o ye go ba ga kabini ka ga kabini because ntwe le idiang le hlapaola mmago le ena and mmago lena ka se e thabele ntwe le idirang mmago sa phele o tlhokofetse ga a robalo o bolokile ke ba kae mama rena o bolokile ke ba ga makaleng o bolokile ke ba makaleng ba makaleng ba tlile ba gombe e santseng o dira ba e dira leswao la ba makaleng Alright. bolokile ke ba makaleng nako mmago a boloka bo le kae kabini ne ke le gona ba tlile ba ga makaleng ba tlile mara nna nako tše ba etla ne ke sa ba tsebe ore ba ga kabini bona be ba le kae ba tlile o šetse poloko e fetile wa kwa gore ba nnete ke ba ga makaleng ba ga makaleng ke Wa- ngwetši ya bona no kore ke nyaka go bea sese gabotse ke nyaka go bea sese gabotse why ke re go ra gore ba ga makaleng ke bona ba nnete that is why ba kgonne gore ge ba ekwa mogoši ba tseba gore wo ke ngwetši ya rena then ba tla ba ka baka la gore ebile ke nagana gore ba ka no ba le kgausonyana ba paletše ke eng ko gore ba te tsweletše ka nako ya mogoši le bona ba tle ba re gape le rena re gona ba ka seye no probleme ke gore rena re bolokile ka labone bona be ba ipotse gore boloka ka mokibelo ba fitlhile labone late alright ka gore ba fihlile labone lena le bolokile lebaka la gore le boloke ka labone ebileng lebaka la gore re boloke ka labone ka moga phatlhamtlha ka be go itswa koma batho ba bantšhi ba ba bolokang ba ba berekisana le ka mola ga family ga ba phatlhamtlha ka ba gopela gore re boloke ka labone gore ba kgone go ba gona ka ba weekendan se be go itswa koma alright ba ga kabini ba tlile ka mokibelo ka labone lata ka labone late and then ge ba fihla ba reng ba bolešane le ba bagolo nna mo wa ke tsebe batho ba ga bolena ba bagolo a ba spediše dilo gabotse nnete ke ye nnete a ke re ba le re ya nneteng ge nka nyala mosadi ga a nyalwa ba mmotšiša ba re wa le dumela lenyalo le a dumela a tswa a hlaba a tšeka mokana ga tšona a fihla bogadi di a mmabela ga a boa moo a ka se tsogile a ba ngwetši ya ga mammang ene le ge e le gore a ka robala ba ga bo papa go bana ba gage ba baleng ba ka se tsogile kua batla ka mo batla ba re ba tlo boloka ngwetši a se ya bona ene re o lebelela pele re kua ga makaleng papa go lena beele wa bokae mo go bana ba masogana beele wa bokae
nna ke tsebe ntate morema sanke ke di botsiša tšeo mara mama Mohlomong ausa- wena o kgona go bona gore le lena le ba bang ba le senyang dilo ka lebaka la go tlhoka go latišiša gore ga botse go diragalang ka taba papa ya family ya bopapa go lena marena ba sa rate go bolela ka tša bogadi ba gage ee ao alright be sanke sale ke no dula lena senke ke mo kwa bolela ka tša bogadi ba gage lena ga botse lena le godišitše ke kabine ee nna ke godišitše ke ntate kabeng mogala bolang godišitše alright ee ntate kabine o ne bana ba ba kae ka kua ga geno re 5 o mongwe o hlokofetse be re le 5 and then o mongwe a hlokofala alright wena se se bore lapa lela la mama go lebitswe ka fane ya gama nna ka ga erile ra dumelana gore ka gobane sale a nyalwa ga makaleng ge re dutse fase re boledišane ra dumelana gore ka gobane fane ke yona ileng ya monyala pele re no tsweletsang pele ka yona fane ka bana le rena le go jwela bana ba rena ka beya dikomedi re ba bitša ka yona fane ya ga makaleng okay ge le ba bitša ka fane ga makaleng papa go sa phela o hlokofetse papa go ga a hlokofala o boloketswe motseng o mofe ka ga a kgonne go ka le godiša le le ka mola lapeng la ga bolena ba mmoloketse gona ka mola lapeng la ga makaleng papa go lena o tswetse ka lapeng le ga makaleng ka ga bolena ntate kabeng ka ga bolena mara mama ore o kare ba re sala a tsamaiše o kare o tswetse ka gae a ba sepele a ya ga gabo cause a bolokelwa mo o boloketse ga gabo mara go tswela o kare o thomile mo and then mo ba nyakang mama Emampelo, ba nyakang ka ra se ga gage o tlhokofaletše kae sepetlele ka gae o tlhokofaletše kae o tlhokofaletše sepetlele a re ga tloga sepetlele a tla ka gae ka ga mang ka ga makaleng makaleng ke mang o tla ka ga monno mongwe ee ba mmoloketse gona ka mola ntate moremi mara furugo ke dikoloi di tswa o tswe bolokela ga gabo pundu eng e re ke go botse mama ka mo mohu a robalang ka gona re fela re tlhaba dipudi re fela re tlhaba dikgomo go tla buang gore monna a ye go bolokwa ka lapeng la monno mongwe o ka re o le kabine wa ya go boloka ka lapeng la ga makaleng ba itlhabile kgomo ntate moremi bua lena that's why ke go botsa ke re batho ba geno ba ga bommago ke bona ba lebešitšeng lo tša lena di ka se loke ka lebaka la gore ntho ba e dirileng a e kgonagale a mohlolo ye o ra re mokgonyana a tle ka lapeng la mokgonyana o mongwe mohlolo ba di dirile ntate moremi le ntate ka kapaene di šetse ka rena tlhokolo e bona ke rena mohlolo wa bona mama ka morago ga tlhalo mosadi o kgone o kry-a motho a ka mo tlošang bodutu fela re tshwanetse gore ka gare ga go tlošana bodutu ga rena re lebelele dilo tše di amanang le setšo gore re tlošana bodutu ka ge tša kua di go paletše o tlile mo o tlo le ka bophelo lapa le la mokgotsi yaka wa le bona lapa le la o dulang ka go lona ke la batho ene nna le wena re a utswetšana ge go ne bana a ba be ba kowe ntane kabine ba swantše a re tšatši le a hlokofala kabine a ye go bolokwa ga kabine wa ikwešiša kabine a ka se ye go boloka ga makaleng batho ba makaleng a se ba gabo ebile a tswalane felo le batho ba ga makaleng ka ga makaleng o tseneletše ngwetši ya ga makaleng ebile o boloketswe ka gare ga ngwetši ya ga makaleng o tswetše lekgeswa ka gare ga lapa la ga makaleng o apere mokgopha wa kgomo wa mogoga ka gare ga lapa la ga makaleng la monna o mongwe kore o ka go bolokwa ka gare ga lapa la monna o mongwe bana ba babe ba ilela ka gare ga lapa la monna o mongwe potšišo kore ba ga kabine le bona ba ka tla ka gare ga lapa la ga makaleng ba tseba re lapa lela ke la monna o mongwe o wa rra o tsenetše lapa la motho kabine le mama go tlhokofetse mampele tlhokofetse kabine go tlhokofetse kabine pele a tswela ka mola ba mohlabela kgomo ya mogoga and then a ya go bolokwa dirapeng tše go bolokwang bagabo and then ka lehu la mama kgomo ya mogoga ya hlabiwa e hlaba ke ba ga makaleng ebile ba be ba e swaya segagabo bona ee ntate ka kapa ganeng batho ba ga tšatši ke batho ba mohutamang nke le re thušeng no batho ba ga tšatši ba ne phoso gobane
dilo tse ka moka di direga matlhong a bona a ke re makgekolo o nyakile stene gausi le bona a gone gore ba ga tšatši ba ka re ba se gona because dilo tse ka moka di diragala ba di lebeletse lebelela le mmago le na le yena gore o ne phoso a te tseba gore ke ngwetši ya ga Makaleng o ilela kabini ka ga Makaleng ela ntate Moremi go ile la mo ile la ka baka la dikereke tse di itseng ka maka ba fase ga mabaka a dikereke le ge o ka ba ka gare ga mabaka a dikereke a sengela ria modiri wa ditlhobolo a la dira modiri wa matshediso Magagesho thala no bolokiwa ntate kabini ka kgomo eo gwa no fella gona mo kgomo ge le hlaba ka ge le ka gare ga ditumelo tse ding le re ke yang na ke tsebe ga botse mo ntate Moremi gore le ge ba be ba ibitsa be ba re ke yang ka ntate kabini kilelo a sa diaparo mama ka pelong kilelo ga sa diaparo o ka no apara diaparo tse dintsho o apara aparo tse blue ge e le ra white kilela lona bošego bo o ka no lala o ne mogotsi kilelo e tswa pelong ya motho gore motho yena o reng motho o kgona go ilela motho wa gage ngwaga ba bang 2 years diaparo a ditlhobotse a di beile mola motho a le bolaišitšeng la mathomo ke mmago lena ba ikwešiša lena se se a le ne phoso akere lena a le ne phoso le basadi nnete se bohlokwa gore re le lemoše gore tlhalo e gona ka morago ga tlhalo o dirang ge e le gore mama go ba nyaka gore yena a tswele pele ka mokgwa a tswelang pele o be a swanetše go kwešiša gore ke ne bana ba batho šiba bana ba a ke ba agelega ga bo bona then nke be ebile mama go le papa go dipoloko tša bona di bile ko pele ga kabini e le ba babedi mara fela se re swanetšeng re tsebe ka setšo mosadi ga a nyetšwe ga a nyalo gape mosadi ka se gabe re na a nyalo gabedi a hlabele kgomo ya motlhobolo gabedi mosadi o ba le motlhobolo o motee ka lapeng la gabo le monna o ba le kgomo e tee ye e leng gore ke ya go nyala mosadi ka ga gabo unless o le last born o ya go nyala mosadi ya bobedi pate ga o le first born mosadi o mongwe tla mo nyalela ga gago seng ka mo ga geno ka ene Moroka kore ntle le fane ya ga Makaleng le ge nkebe ka mola e be e le gore mmago bana baki ga senke a nyalwa ka ga gage e be e le ka ga tšatši and then kabini a tsena ka ga tšatši a hwetša mogotsi ba a kgotsana le ge nkebe a hlokofale ka mola lekhula kabini ka mola ga le nyakege total a le nyakege ga le nyakege ene ntongwe e leng gona malome ka kapa bosesi ba ka se bitše ka Makaleng ba sa ye go batho ba ga Makaleng ba ka se bitše ka Makaleng ba sa e kgomagantšhe le batho ba ga Makaleng ba ka se tšee fane ya batho ba se nyake go ba kgausi le batho bao nkore ke botše something pele o tswela pele Moroka ga bokabini ke kae ke Pondo in mama go ga gabo ke Mogaphatla gona mo ga phahla mo alright sesi ngwana wa go latelang o mošia ka mengwage me kae ke le 82 a ke tsore ke mošia ka and then ka morago ga gage go tlama o nna ke mo latelang ke mo šalang ka morago ke le 82 ke ra ka morago ga gage go tla ngwana ka kabina ke go tlama go tla manna dina la ga ke nna nana o fetana ka mengwage me kae le ola ke no tsebe ke le 82 84 wa bona re ba fetana ka mengwage mebedi what if mama gago go rukua ga Makaleng ba morake maybe ba šitše a gahlane le kabine gobane mosadi a ka se kgaogane le monna ka moraga mengwage mebedi channel se a ke tsebe ntate Moremi that's why ke re go bohlokwa o gore o ye kua go batho ga Makaleng o ye go nyako tseba re why mmago a boetše ga gabo o kwatetše batho ba ga Makaleng a o ye go bona ene ka mo lebitša ka fane ya bona ene go ne kgonagala re o tlo kry-ile gore phoso e be se batho bale o ka kry-a phoso e be e ne le mmago
a ke bitse ka fane ya bona ntate Moremi, ke bitsa ka tšatši ka fane ya bomme. mama wena o wa ga makaleng o a rata o rata o makaleng o ngwana ga makaleng o madi a makaleng o nyetšu ga mmago o nyetšu ga makaleng ene a o nyake go ya ga makaleng ene le lekgono a sebe wa ya ga makaleng ka mokgwa o bolelang gore a o te kgomagantšhe le bona o rialo E seng gore ga ke nyake go te kgomagantšha le bona goba a ke go tseba a senke ke sa le mme a no tla ka le nna ka mo a senke re no boela kua a sanke go no ba le alright mama ga go wena ka ge ba re mosadi ngwana mathomo ke tšhomi ya mmago mama ga go go boditše gore o tšhabileng ka makaleng a se nna ngwana mathomo a usa ka go gona ntle Wa ga Makaleng. le ausi mama go lena a senke le mmotšiša ba sa rata o bolela ka tsona ditaba tše tša ga Makaleng. alright ngwana o tseba ka bopapage wo o sese o tseba ka bopapage wena o palela ke eng go ya ka bopapago gobane papago o ke ena a nyetše mmago Anke no ntlela kgopole gore ke ye ka kua anke ke no nagana go ya ka kua o lapelela ka gone jale go bolela nnete ee o nyaletšwe kae ba ntšheditše magadi gona ka kua ga Makaleng. gape mama wena o tlo ba le mathata gone jale wena o nyaka batho ba ga makaleng ba etla go go thuša dilong tše bohlokwa nako o ntšhetšwa magadi be ba le kae ba ga makaleng ka nako e ba ntšhetša nna magadi be ba se gona le ba boditše a ke gopole ba ba botša bona a o tsebe gore papago ke ngwana bokae ga gabo a ke tsebe selo ka bona ntate o no tseba wena o le wa ga makaleng ke no tseba mme a nyetswe ga Makaleng a buile ka nna ke sa le o a monnyane buile ka wena o sa le monnyane ee and then wena a o nyake go tseba mo wena o tswang go papa go a tswang gona mara ba ga makaleng ba kgonne go tla ka lehu la mmago ebile ba makaleng ba kgonne go boloka mmago o paletše ke go botsiša ba ga makaleng ba tlile lehu la mmago gore ba nna le tswa kae ba tlile ba gatile ka mola lena le paletše ke go ba šala morago Phošo e mara ne go gona- lebelela sesiše wena ke ngwana ntate kabine sesiše tša etswa go gata ga kabine and ke kušo re a tso ga teng ke nnete mo ntate Moremi. melato a batho ba e sa le mentšhi kudu a ene go le botša nnete le ka se loke a le ka se loke melato a lena ke e mentši kudu bona ka mola go hlabilwe kgomo ya mogoga ya ga Kabini go hlabile kgomo ya mogoga ya ga Makaleng gape difane tšela ka mola le diapako ya badimo ene ge ntwa ya badimo e reflecta mo fase ge badimo ba elwa ko ba lwang gona e bonagala mo fase ntwa ya bona ene mo fase e bonagala go rena Ntate ka kapa rile ra traya go directify ke sa tsebeng gore ke le rile ra tlhaba pudi ka kua gae re bega motsola wa ga Makaleng gore be wa ga Makaleng pudi Ka e tswa kae re hlakantše re le ka moka bosese ka moka ka kua gae ra e reka pudi eo ya robala kae e robetše gona ka kua gae ga gone ntho le e dirileng mo lena le ka bega motse wa ga Makaleng batho ba Makaleng ba se gona rangwane ba le gona le rangwane a lena a lefa tlhatlho nnete a ke re rangwane ge e le gore o ba lefa tlhatlho nnete ba santse rangwane a ye le lena pudi e ye go robala kua e buele lefata kua ga bo Malatane e swantse e ye Malatane e ye go robala kua le bua la boye go diriwa kua pudi eo e tle le lefata le tle le tlhomiwe mo le tle le tlhome ke ba ga Makaleng and then le ba ga tšatši pele re dira dilo tšeo re lebelela pele gore papago ke morwa bokae ge e le morwa mafelelo a re di dire dilo tšeo ka nako e o le dira ntwe Kabini ba tša tlhokofetše ee le motswadi ee le mme motswadi jale le bega lapa la ga Makaleng le hloma lefata ka lapeng la ga Makaleng godimo ga kgomo yela ya ba ga Kabini ya mogoga ee ntate ka kapa rile ka motho mama go le ntate Kabini kua dirapeng ba bolokile kgole le kgole gore ba bolokile gausu le gausu gole le gole ka baka la gore ntate Kabini re mo isitše ga gabo mo ba robetšeng kua pundu ko pundu e why mmago le na le sa mo iše kua go monna gage mmago lena o boloketse kae mo ga phatlha ee mo dirapeng tša ka ga phala why le sa motšee le mo iše go ntate Kabini ke mang a ganneng gore le mo iše go ntate Kabini
a wa ka le hula mama ka bile ntate Moremi ka bine a seng ke ba mmolediše why a ke tsebe o no a wa seng ke bile ba bolela ka yena a kere mama le bolokile bona gone jwale le hlabile kgomo ya ntate Kabini ba le ba ga Makaleng ba tlile ba rile leswao la ngwetši ya bo bona mosadi wa Kabini ye gape go hlabile kgomo ya ga Kabini go hlabiwa kgomo e leng gore ke ya ga Makaleng ba le ba re ke ngwetši ya rena and then potšišo ke gore ba ga Kabini le bona nkebe ba tlile šifao ba re ba bolokile gare ga beke le bona nkebe ba tle ba re tlo boloka ngwetši ya rena mmago lena botsebe le tlo mo iša kae ene nna ke dipotšiša gore ge o tloga mo ga phahla o e ya Pundu Inn ke kgausi kudu le ge o e ya Malatane Pundu Inn ke kgausi Malatane ke so potšišwa ka ke gore molaetša o fihletse ba ga Makaleng jwang ba le kua Malatane kgole ba be ba responda ka nako ya gore ba tle ba lokiše dilo tša bona wa tšea nako go fihlela ba ga Kabini ba le mo kgauswi gore le bona ba kgone go goroga ba tle ba lokiše dilo tša bona na o ra gore a ba tseba gore go bolokwa la bone bona ge ba itla ka la bone bošego bo we latewe be ba tseba ngwetše bona e sa le mmušareng goba be ba tseba a bolokilwe foroga gona ba no re a reng go gata molato re boleleng le ba ga tšatši ka bana nna ke tsebe ntate ka kapa gore batho ba le ba Kabini ba ile ba swara meeting le ba ga tšatši na after poloko a ke tsebe malome ka kapa taba tša ba di hloke meropa di hloka gore re ba botše nnete go jwale le ya ga Makaleng le ya go nyakišiša gore papa go lena ke morwa bokae le ya go nyakišiša gore batho ba ga Makaleng ba e leng gore ba tseba gore mmago lena o tswile jwang ka ga Makaleng e ka ba bomang pele re bega motso re swanetse re botse badimo gore wa mmago lena a tlogile Malatane o tlošitše ke eng and then ka morago rangwane wa go ria dilo ga botse le bitše ba ga Kabini ba tla ba phošolle dilo tše di dirilweng ka mola seng ka go di hlaba ka gore ba ye go retolla poloko ya ngwana wa bona tata go bana ka go ya go mo phethela dilo tše be ba swanetše go di phetha ka motseng wa ga Kabini ka malabe se ga Kabini ene ba ga Kabini le ba ga Makaleng ga ba swane le ka ditšo tša bona ga di swane so ba ga Kabini ba swanetše ba tle ba retolle poloko go retolla poloko ke gore re hlabetše diphaofolo polekeng e rong ka lapeng la batho gore ntate Kabini mo a robetšeng a kgone go bolokwa ga botse ge e le gore ke nnete ntate Kabini o be a nyetše mmago lena nkebe ntate Kabini a bolokilwe le mmago lena ya lenyalo a e gona mmago lena le swanetše le mokuke mo le mmušetše morago bogadi ba gage a ye go bolokwa le tata go lena Makaleng ge e le gore o robetše gobane ke ngwetši ya ga Makaleng ke ngwana ga tšatši ke ngwetši ya ga Makaleng e le ngwetši ya ga Makaleng ka gare ga dithaloko ka ge ba bapala le ntate Kabini go bile le bana ba ke ba ga Makaleng ene moroka a kere o mongwe a ka re nke Sindebele o mntwana Ngwengazi ne wa tseba re go ne ditšo tše dingwe go ya ka nna di bereka ge o nyetše ko ditšong tše batho ba motlho mongwe le kwana ka a kere ga tšatši ba ne setšo sa bona se e leng gore ba dumelane le ba ga Makaleng and then wa phethwa ditšo tšeo go swana le ge ba ga Makaleng ba kgonne go tla ba tseba gore ka segaga bo bona kgomo ya mogoga ye e hlabelwang mohu ge e le makoti a robetše ya swaiwa gore e kgone go motse ya imuše kgorong tša ga bo bona a kere so Kabini o belege bana ka ga Makaleng bana ke ba ga Makaleng ene ba o ka se ba hlaole aowa ngwana o hlaolwa ga le ga kokwage
ga bommage ga bommage mmaga a se a nyalwa e seng ka lapeng la monno e seng ka lapeng la monno mongwe aowa a gone gore ba re bana ba ba ka hlaolwa ba ba ya go ba hlaola kae ka makaleng jwale ke molato ga e kgonagale e tloga e sa kgonagale so bana ba a ba tšhentšhe difane ba bitše ka fane tša ka makaleng ene wena ke kwele ore ka nako e le re le retolola dilo ra ngwana go ba le gwana o tsebile jwang gore ke ra ngwanago ka gore o ra o ba tsebe batho bale rangwane ke mo tsebile ba re laeditše yena gone ngwana mamogolo wa ka o mongwe a buta ka bile a re bitša re o ke ra ngwana lena ke ngwana motho le tatago lena goba ke ra ngwana wa kgoro wa kgoro o go ra re eno ba makale e no ba makaleng e no ba wa kgoro e seng gore e tlogele bana ba motho o moteng alright mma gorena o rieletswe kae ka moga tšatši ka ge o le morwedi wa bobedi a kere ngwana o la ga go mo rieletse kae ka botatage hey e kwa mehlolo o go nyetse papa ao e kwa mehlolo wa yo mo rieletse ga bo papa be ke dula gona kwa tate moremi ga bo papa a mo di a boa le wena o buile ka bo o sa dula gona ga bo papa ke motseng wa ka le yena mokgala baka re tswile stene re sebe ra hlaba ke ga mang ke ga makhubela yo no wa bona Alright. ya sesi le ngwana wo le stene sela se leng kwa RDP taba tša gona di ama ba le ba leng ka kua ba le ba tlo tsenang gape okay re tlo di kwa gape gona ditaba mo alright a re lokiše ya gago sesi papa go a go no rakanyala mmago aowa a e kgonagale ke seemo se e leng gore o fitlhetse ka gare ga sona a go no re ka se change ke ka mokgosi leng ene a go no gore a ka lehlaola gobane papa go a ka se go hlaole ga makaleng a go no re o ka boela ka kokwago o ngwana wo o belegetšweng ka gare ga lenyalo bitša ka fane ga makaleng ge e le gore go ne se se go tshwenyang o ka no ya wa khunama ga botate wa boa wa tswela pele ka bophelo wa kwešiše ka ge o re le dutše fase la e bolela a kere and then le tlo bona dilo tša lena di tlo loka ene le kang go gahlana le batho ba ga makaleng and then wena o mosadi fana e nape e tshwenya kudu mo go wena gobane o tlo nyalwa o tlo kry-a fane ya gabo monna gago o nkwešiše papa go le godišitše yes o ka se molahle akere ge e le gore sedimo se ya go tshwenya o ka ya wa khunama wa boa then bana ba ka go la ba hlalosetša ntho e le hlokang go e tseba ke gore ba le ba ga makaleng ke batho ba ba buang ba phetha ditšo tša bona jwang ene ka gare ga lapa le lete re ka se bitše ka fane tše pedi goba tše tharo swanetše go be le sefane se se tee ka kua gae lankwešiše taba ya lekhula papago le re nyakele ba ga kabini re tle re ba botse gore santse ba direng ba santse ba lokiše taba ya poloko ya papago ba montšhe ka mola go a kwagala ra kwile ntate moremi wena go nyalwa ka lenyalo la go felelela swanetše e be taba motsola wa geno o ilokile le gabotse go bohlokwa go tseba gore papago ke mang o belege ke mang gobane batho ba le ba lenkua ke bokokoago ke borangwaneago ke boramogoloago ke bomammang o ka se ba lahle borakgadi yago baku o ka dira modiro ka gagago o ka hira batho ba di-catering o ka hira batho ba e leng gore ba ka go thuša ka go kgora ka go dirang batho o ka se hiri rakgadi
legato la batho ba le o sa le nyakeng o le tšhabang o ka se le fetole ene ke legato le lengwe e leng gore a le replacege ntle le gore o late bona nkwešiša tšatši le o nyalwa go nyakega rakgadi yago tšatši le o nyalwa go nyakega ramogolo go ba rangwane yago o ka se ba replace batho bago moruti o ka noa go tšea o monyakang ba go apeya o ka tšea bao ba nyakang ba go opela o ka tšea bao ba nyakang mara party šile mola programming e re rakgadi o ka se mo replace o ka se tšee motho fela wa re tla o tlo be rakgadi ka mo gone batho ba bangwe o ka bapala ka bona goba o ka no se banyake mo bophelong ba gago mara tseba gore mo bophelong ba gago ba nyakega o rata o sa rate ba nyakega o ka se nyadiše ngwana borakgadi ya go ba se gona and especially mmage a tloga a nyetswe ga botse a feleletše mago lena o nyetse o feleletše that's why le kgomo wa gage ba ga makaleng ba tlile ba e fa leswabo so wena o ka se nyalo go felelela wa ya kua motseng wa gago ba ga makaleng ba se gona ene moroka bona ba ga makaleng ka mogo ba tikwešišang ka gona ebile a ba nyake le go tseba gore go ne monno a tlhokofeletseng ka mola a tswetseng ka mola go ya ka bona a inyake bona ba tseba ntwe ba swetseng ba e dire ya segaga bo bona mara potšišo ko gore ba ga tšatši ba fa ba bosesi maele a mohuta mang ge ba šala ba boloka mokgonyano a seng a ba nyalela ka gare ga lapa la ngwana bo bona awa batho ba ga tšatši a ba ne nnete no a ba ne nnete le ga nyanyanyanyanyan mokgekolola ba tloga a dirile toka ya gore ge morwedi a boa ga makaleng a phethagatša toka a monyakela stan ke ka mokgo dilo di tsamayng ka gona mara a ba tšea dienga le mathata a bona ba bea ka pele ba fitlha therešo ya gore le ge ba monyaketse ba dirile toka ka mo ke ka ga makaleng ka mo and then kabile ga e tla tsena ka ga makaleng a belega bana o belega bana ka ga makaleng go ra re bana bao ke ba kae ke ba ga makaleng jwale go dumele ka mola ga bolena ka mola le sa tlo no hlakahlakana le hlakahlakantšha ke difane tše tharo ka nako nngwe leo le bana ba ba go timela ba ba timetša ke tlhakatlhakano ya sedimo e bana ba tlo timela bana ba tlolwa gobane ga go lwe bana go lwa sedimo sa motse o gobane dilo ga di sepedišwe ga botse batho ba ga tšatši ba sentše dilo mmago lena o sentše dilo ka bo yena gobane o hlokile baeletši ene baeletši ba le gona ba phela ba tšhaba go mmotša nnete ene be go senne gore ba ka mmotša nnete gobane kabini ba fepa ene go ra re kabini ga fepa go ne kgonagala re ba fepa le ba ga tšatši that's why a kgonne go ba overpower why like ba kgonne go dumelela ntho so e diragala yona a e kgonege o ka se boloke le boyfriend ka lapeng la sesiago e sa monyala no re a dumela kabine o berekile mmereko mogolo o godišitše bana fela malome ka kapa go ne manyalo a mang go tsena ka gare ga ona le ge o le monna o ka rata mosadi o swanetse o tsebe gore go ne seemo se sengwe o ka se fetole o ka senya le ngwetši ya batho a go kgonagale ene go bontšha gore batho ba le ba ga makaleng ba tekwa ebile ba tikwešiša lebelela šiba le batlile batho ba le ba tikwešiša ene ba boloka ene a gone gore ba ga kabini e be ba tseba gore e be ba sa emetše mokibelo lekhuge le hlagile re ya gare ga beke ra ya go fetša beke le bana ba be ba thegile ke mang kare go santse go be le o moteo wa ga kabini wa yang go thega bana ba kare go hlokofetše mogadi wa bona a ke go hlokofetše ngwetši ya bo bona ba tsebile gore mmago o boloka ka labone eno ba ge ba šalele ba botša bana ba ke gore be re naganne gore o tlo o boloka ka mokibelo eno ba go no tšea bana ba go no ba bea gabotse ka tlhakoreng la bona a ba bolele nnete because ge lekhu le hlaga ka moka ga rena immediately motho o molomong ga e kwa lekhu o botšiša le ka poloko di tloga ene go ne diemo tše dingwe di gapeletša gore ka yona nako o kwane lekhu ka yona o swantse o rwale dieta because of di go lebane dilo tšela
that is why ba dutse ba tsebile gore ba bolokile la bone then re tla ba bona manthapa manyana so go ntsela ba botse bana ba nnete ge ba re be re sa tsebe gore go bolokwa le khono nna be re tseba poloko ile ya mokibelo aowa kwa kgonagala re se ke la tseba re makoti a lena o bolokwaneng a e kgonega a go kgonega a ke re leikhu ge ba fetša gore begela re ya ka lapeng re o thekga bana le ka yona nako eo ene ntongwe e leng gona le malome ka kapa bana ba lapa le ba ka sekwane a leganyana no ba ka sekwane lebaka la re mama le seke la kwana ba ke ba tšatši lena le bomakaleng wa ikwešiša ene le bomakaleng ba le godišitšeng ke mang ke kabine ene ge re thoma re hlanogela kabine ba le ba tlo kwa bohloko re hlanogela tata go bona mola e le yena a le godišitšeng a se rena ke seemo ka mokgwa se leng ka gona cause a re nyake go ba lahla le bona la tseba re magagesho le tshwanetse le tsebeng gore nnete motho o tshwantse a e tsebe and then a tšee nnete ye a e beele ka mothoko a phethagatše se se ratang ke yena mara nnete a e tseba so mo a gone gore re ka tle ra papatletša ra re kabine o raete ga e tla mo makaleng o raete ga e tla mo a gone re ka e papatletša nnete ke yona ye ke moroka a le botšang yona whether le a itšea a le itšee le ya go phetha ye efeng a le phethe ye efeng mara mafelelong nnete ke yona ya e boletšeng ke nagana gore e wetše o ne yo nngwe le nyakang go e bolela awa ra re kgotsofetse ntate Moremi re ya leboga re tla go nyaka thuso go ba makaleng go na le tharolo ya mathata ngwalela seyalemoyeng o ye go kopana le professor a re ya leboga Scotani a re ke ikgapa ke ikgoroša pele ga fao Uncle Mzondi o tsene a re a mang kgakganyane a re mogala yo ba mmitša ka alright re ya leboga motheletši wa Mmutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ba re košatše ka kapadi le tšang nanke re di kwa felo ene di a re tsefela nto ngwe lengwe mo pitšeng tše kgolo e a tsefa ga gona nto e sa tsefeng mo network ka mo o ka re e nyaka go thoma mataitai re ya leboga ba gešo re buile jwale re tlo tsena ka gare ga kgakgathu re ne le ba ga Makhubela moo ba e leng gore maloba re be re ne le bona e hlapile ngwana a bona matsogo e tšere maikarabelo ka moka a dikalafi le tlhokomelo go mosadi ya gage. Number 3, family ya ga Makhubela e tlogile ya ngakeng Tsoko ye e beng ngaka ye e le ka go thuša monno bona ba botša ngaka ye gore yei tlogela motho. Number 4, go ne taba tša ditšhweni mo tše warra a boletše Maloba gore o tla mphošolla moroka kapa ba tla mphošolla. Morwa a boletšeng gore o ile a re a etetše ke mmage a bona tšhweni tše pedi. Ditšhweni tše di tšwelela gape di tšwelela ka morwa e leng Bafana e leng setlogolo sa Koko gore ka bo 910 go ba le ditšhweni tše di fetang mafastereng tše dingwe di goga diketane tše dingwe di gopa mabota. Number 6, tša go tsamaišana le ditšhweni. Number 7, re be re sa nyako go tsena kudu mo bongakeng ba Rakgadi ka baka la gore Rakgadi ke ngaka o tšwa go thwasa mo a thwasitšeng gona e fela polelo e re Rakgadi o tloga a thwasitše mane kore utswa mola thwasa
mohlomong a goroga a bua a bona o ka re dilo ga di tsamaye ga botse a tswela pele a go feleletša bona o ka re ga di tsamaye ga botse mohlomong a tswela pele jwale dilo tše ke ka moka ga tšona batswadi ke rata gore re gateng godimo ga tšona ka ye e leng nnete ka gore ge e ka ba ka nnete ruri ditšhweni tše di gona ka mo ga Makhubela tše di boneng ke morwa lena ebile di bonang ke setlogolo go ra re tšhweni tše sontšo ge e ka ba le ditsebe di le tlabe di le makatše and then le kry-eng thuso wa gore na di rakiwa jwang ga ke re ka sephelele ditšhweni ka gae gape re ka sephelele ditšhweni ka gae jwale morwa šo wa sokola o sokola le morwa lena and then lena ga le tsene felo morwa o hlakahlakana le ka go lena lebakeng la gore le tšeeng morwa le moišeng ngakeng tsoko kapa sepetlele kapa kae la tšea la ya go mo phara ka makoti gore makoti a bone plan jwale ba ga Makhubela ditaba ke tsona tšewe re be re leka go le briefa gore ba bangwe ba beng ba se ba theeletša radio ba kgone go tseba gore ditaba tše di tšweletše mo ke ye le ye jwale ke tlo go gopela gore ka metsotswana e mebedi fela nke re direng introduction nke o titsebiše rakgadi koko a titsebiše awa Thomas re ya motseba le Makoti re ya motseba rakgadi le ena a titsebiše le senganga ka mola se titsebiše re a leboga re gopela madume le go titsebiša rakgadi awa nna ke na seso wa bona o mogolo o ya o ke le Mama mangale Luleka ke dula le Magogo mara o na le motse wa gage nna ke na le motse wa ka Mama ete re Luleka no ba gaufi Mama Luleka re a leboga koko ke mang koko o kwa ga botse mo ditsebeng koko baba re gopela gore le re dumedišeng nke le re botseng gore ke lena mang nna Julia Makhubela Julia Makhubela re a leboga a o ke Thomas jwale ka ge ke ile ka tlhalosa ka ra go lelapa la Matsonga la go hloka motho ba reng ke Thomas rakgadi wa ga Tefo Betty Tefo o eng le ba ke mme motswadi ke sesi and then ke buti ke mohadibo o ngwana motho le o ke last born o last born ke wa mahadi all right re a leboga amen ke rata le dumediša ka mogashong kao fela ka leina ke Elias Maluleka ka Moslofa o re a leboga rakgadi wa ngaka kofi ke lena ke nna jwale ka ge bolwetse ba ngwaneno le ya botseba o ke re a botseba le tsebang ka bona o thomile jwang le lekile go dira eng go monyakela thušo nna ke ya ga nna ngwana o ke ngwana mma ke gale a sokola ke theeletše le ya maloba ebile ba mbontšitše yona nna ntho e ba e boletšeng ka mo a ile one e ileng yona a se yona e go le maaka fela ngwana wa mao ke gale a bajwa ke gopola nako e nngwe o tlile mo go nna a bajwa a sa phele gabotse ka ba ka mo tšea ka tsamaya le yena gona kwa go tate Moremi ke ile le yena le mosadi ka tsamaya le ngwana ka o mogolo first born yaka ke tsamaile le bona a boa gape ngwana ka o mogolo a mo tšea o dula veki ka moka kwa go yena kwa o modimollo ra boa gape batla ebile nna mo go nna ebile ba etla kere ba foinela Magogo batla mo go nna ba re Thomas ba re wa ba ja ka ithembisa
ka emelela ka re mara ma ba ja so bana ba gake mara ba tlo dira bjang ka emelela ka ya Thembisa le Magogo ra fitla Thembisa le malume le bana ba malume ra nyaka ngaka ba nyakile ngaka bona ka re a ke na silo ka hlakana le yena Mogadibo mo motse ka re Mogadibo a ke na silo mara ke zama bophelo ba ngwana mma ra koleka ngaka ele ya re nyaka 8,000 ra ikoleka le malume ra fitla mola re le mari re sa bolela le motho ola go ba le hlakahlakanyane engwe gona mola gare awa ra fetša yeo ra boa re le mari boa tšatši le lengwe ke re le ke dutše ka kwa Magogo a roma bana go sa le forogo a re tsamaya le bitša sese ka nnete ke re le ke fihla kwa ka re Magogo ke sa hlapisa bana ke re ke fihla kwa ka kry-a gore ba re Thomas o sepitše Thomas be ka le mo Thomas o hlakahlakane ka tsela engwe ka re e bjalo go dira bjang a ra ke sebe ka re bjalo mama a re e be le masokisi le marogo a apereng ke marata ka re ga gore nna ke a tsamaya go sasa ngwana ola wa lasbon ya kešola yena o ke na le yena ka mo be go tlogile matswalo a gage ke re le be go la bohlano mokibelo wa gona ka tsoga forogo le ngwana ka yena o ke na le yena mo ra tsoga forogo ra tšea Magogo ra feta ra mollahla kwa gona kwa motseng wa yena malume mare le fetla re lahla Magogo kwa motseng wa malume a kere ena ra feta ra ya Polokong ne le mare boa Polokong ra re mama re tlo boa gona mo ka nnete ra boa yela ba e bolelang ele ya gore na re ba support nna ke isebe ga gore lona tšatši lela mama o ile a re ho nna ga gore gona bjale re buile ene ka re Mogadibo o kae ba re Mogadibo wa lena a gona o setla ka re ai mama ga gore rena re lapile ne re tswa kae re tswa Leboa Kgomo ke tsamaya le yena ngwanaka le ngwana o mongwe wa gona kwa ga Maluleke ka ba tlogela ba dutše ka re awa mama le tlo re ma le tsamaya le tlo mbotša ka nnete ebile so a kere ba tsamaile ba tsamaya ma ba le kwa ka founa awa ba bolela ba re awa re tsamaile so ka re awa a gona taba awa ra boa ra dula mama a re ke tšitše tšhelete ya dijo gona kwa 700 ka re awa mama o dirile gabotse mare tloga moo ba boa gape awa ba boa gape mama a ntšha mafeleng a kgwedi mama a ntšha 2000 a re cut in short ge o gopola gabotse tseleng ya kgaitšedi ya go bajwa le ka be le moišitše mafelong a makae mohlomongwe e le ge le be le monyakela thušo ya go monyakela thuso o ba tswitše gape o thomile gape a kere a hlakahlakana gape a dira a le gona kwa Mogadibo a mfoinela o re le ma mfoinela kere mama be ka se gona gae o re le ma founa ka re hei Mogadibo ga o re ke na le ngwana setlogolonyane se senyane nka se kgone go tla ka roma ka fa ngwana mangwane tšhelete ka re namela o tsamaye o yo nyaka malume ka gore ba re malume ba re o dula hlatheng ka nnete ba re lema ba dira sone ka ngwana ola o re lema a boa ka dula 2 days labis 3 a founa a re awa a še o bona ka namela ka ya ma ke fitla kwa ka fitla ka ba kry-a ba dutše ka re go yena ga o re gona jalo ke founetse ngwana mangwana o mongwe wa kwa Giyane o re awa o kaone a ya sepetlele
ka nnete nna ke fetile ka ntsha 200 rand ka re mogadibo tsamaya sepetlele awa mogadibo ba re awa re tlo ya Monday ka nnete Monday wo ba re ba ya sepetlele ba re sepetlele re ile a kere ba le ba kwa sepetlele kwa ba re bona ba ka se mdirele ka gore a na pasi ka re se bjang ba sa mdirele ka gore a na pasi na ke botsišitše gore le lebaka makhubela tabeng ya go alafisha morwa wa lena kapa kgaetšedi ya lena le ka be le motsamaišitše makga a makae mohlho mongwe le ka be le montšhitše ga kae ga bedi ga raro ka gore ka mokgwa le bolang ka gona ke kgala ba jwa monno le montšhitše ga kae ga bedi ga raro ga 4 ga 5 jwalo nna ele ya go mentšha ga kae nna ke no le viki ya a kere botho o wa ba ja o kry-a gore wa tsamaya o ya magoeng wa tsaba no ra go reng ragadi le lekile go sepela ga dingaka ga botse a re no e bjang gore le mo thušitše gantši a kere lena le makoti ya lena ragadi la thušana for lebakeng la o Abu Thomas goba maybe makoti a le swara ga botse na go thusana gona a kere go thusana ke yona ele ya gore ma re foinela re no ba gaufi le ena alright a kere gone jwale Abu Thomas shu sa ba jwa kere o nyaka thušo gone jwale and then a gone gore rena re ka tšea Abu Thomas ra mo alafa ntle le tumelelo ya lena makoti maloba o boletše gore a kry-e thušo ya family ya bo Abu Thomas jwale ka mokgwa o bolelang ragadi ke ya go kwa gore no makoti wena o lekile o le ragadi go thuša Thomas maga a mantši a kere ka mokgwa nna ko go kwang ka gona ebile le bolelele gore le ka kua ga ile la fitlhe makoti wa rereša ga rereša wa wena maloba o re botša gore a o kry-e thušo ntate moremi wa rereša sesi o tlile mogala ba ka a ba de 2 weeks a le ka hlathing gore ke re a mina ke thome ka gore ke re ke hlokile thušo nako ke re feditše beke tše pedi a le ka hlathing be ke ne ke nnoši ntate moremi ke nyako re direng gore re seife nako rena ke nnyane potšišo e re na ba lapa le ke la ga makhubela ba go thuša mabapi le tabeng ya Abu Thomas re kgopela goba aowa a ba go thuša alright Abu Thomas batho ba geno ba go thuša goba ba go thuša iše mo go Abu Thomas mo go tate mogolo mo a ba go thuša ba nthušitše ga tee fela alright okay o re ga le mothuši a kere ragadi o boletše gore re tšwele makga a mantši go ba thuša a ka hlatsela ko wena kgopele o tsena ganyane a ke dule mo ke motho o ka leboa kgomo and then so taba ya abuto gore abuto a bajwa ke ikwele ke le ka kua sesi wa mfounela nto engwe le ngwe e diragalang ba mfounela even le ena mohadi wa ka Elisa nko o no bulela nto e leng gore wena o mpotša yona mehle ka baka la Thomas ba tšwile batho ba tsamaya le Thomas ba re ba ya kae ba re ba kry-ile ngaka kae mkekulu ke ena patitseng tšhelete tšona tšeo ba tšwile ba re ba ya kae gape ngakeng a ke tsebe ba re ke ga ska bolla ka ngaka ka leng a ke tsebe ba re ke mang ba tšwa le gona tšhelete e ka moka ye e tšwa ka mopotleng ya mkekulu na ke tsebe he ba re mkekulu ha ba thuši ragadi ha ba thuši mola ragadi a emelela mehle a tsamaya le yena ngwanelo wa hae a ba tsamaiša mkekulu a ba bolele nnete ba tloele o keka taba alright a ge gore ke bolele nnete ke ya mafelelo le sister a tsebe maybe tše ba go botšang tšona a ba go botša ka mo ba go botša tša ka mo nna mokgekolo o ntše re nako ela ke sa ipone be ke sa ipone ke sa bone next nna ke phaphamile ke le ngakeng tsoko kae
o nthušitše ka yona ntho eo ne a bantšea mo nako le ke sa ipone nna ke phaphamile ke botšea gore mo ke mo kae after matšatši a ke phaphamileng ka ona tlhaloganye thomo bo ba nthušitše mo fela koko o ntšhitše only 2000 ga re wa nthuša ke yona eo after that gore maybe go a tsamaya go ya dingakeng kae ba te tsamaela bona ba tsamaele nna a re ya nneteng ke ntho o tshwanetse gore o dule o e tseba ba go fonela ba go botsa maaka shiba ke ba sebe alright a ke re wena wa ra o be gona ragadi wa tseba re mona go ragadi re tlo ba le bothata kang wa tlhalosetswa ya a bone ke gopela go bolele ba ba bonang ya ke gopela re tsentšha abuti mo laganyana mama ba tsene ya o ka no batamela ka saite laganyana abuti malome le mmamalume e le re a ba le thushe ka selo batho ba malome a thoma tlhakatlhakana Thembisa o latile keng radio e gomotse fetola malome a thomo tlhakatlhakana Thembisa Thomas o titletse mo gae okay ka thomo tlhakatlhakana la mathomo ya itswa kwa ngakeng anke re boetse ga petropong a tlhakatlhakana o latile keng la bobedi ga thomo tlhakatlhakana ke boletse le maloba gore ke tsamaile le mme motswadi go tsamaya le wena o latile ke eng latile ke koloi ya gago o ntšhitše bokae godima koloi eo e ntšhitše ke mme mmatswadi o ile wa tšhela petrol so o re batho ba a ba go thushe ka selo o ra gore he nako tšele re nyako ya sepetlela se mama le fileng tšhelete o re tsamaya le šeng malome sepetlela ko ngakeng ela le bolelang ka yona le re ba boetse ko morago a ra tsamaya le wena kwa he malome a tlo re a sa ya kwa ne re sa tsamaya le wena ka bane le tsamaile ya koloi ya ka ra be ra timela nna ke sa o tsebe e le re ba boetse neng nako mang ke le boleleng dinnete le batho ba bagolo tlogelang maaka no le tlile mo radiong le tlisitše maaka fela ga gona dinnete tše le di bolelang ke tsene go bafana mama o thwasitše gae 7 gae kae ko kae o boletše wa re mama o thwasitše ga kae o ka no bala dinaga fela o se ka bala gore o thwasitše ga mamamamma o thwasitše kae le kae mama bafana dinaga like nna yo ba ke sa bolela ba re tshepiša gore seuam bafana mama o thwasitše kae le kae anke re wena mohlomongwe o thwasitše tloporo maga matlala kae a be ke sa bolela a re bafana no anke re o iboletše maloba e arabele mama o thwasitše kae le kae o thwasitše motswaneng le kae a thwasa le Nelspruit le kae a thwasa le go gongwe tše dintše ke di lebetše o thwasitše pleke tsona tšeo e re o hlalosetše bafana mama o thwasitše gae 1 o thwasitše ko Nelspruit o ngwana bafana no o bolela ka ditokološi dinoga ko gae ankere a ka re ga geno ke tše gae o itše ba go boditše ba re ke dilo tšela ke tša ko gae bafana bafana wait o ngwana ne no ira di-rituals ka kwa gae ga kokwane wa difinoga tšeo le ditšhwene tšeo ke tša gago ga se wena no patela dingaka tša gago ka di-350 dingaka wena o laeta dikerese o laeta eng ka kamoreng ya gago emang a re direso abuti o ka re o bolela tabengwe e bohlokwa mo a nka re thietšeng abuti ganyana ba dira di-ritual ka kua gae go na le ngaka e a bolelang le yona ka phone ge go tlo thoma tabe ya di-350 ya mfano a tšea di-350 tšeo a patela ngaka ba tlhakane di-Facebook ngaka eo yena o ka rumong ya gage go be go na le mašela go na le dikerese go na le metsi ding eng a re ngaka yeo e re swantše e mo fe boma 100 and something thousand o e kry-a ka 100 and something thousand ba fane o tlogetše sekolo ke bolelele yeo a tseba yeo ne a se borutšhwale yeo ke tšere kerese o tše ke rapela ka kerese dimang le metsi ke tše ke dirileng tšeo o rapelela eng tšhelete aowa ke rapele le bophelo ba ka gore bo be ka bone ke kerese šweu alright a re ko ragadi ka bafana ngwana abuti bolela nnete nto e ke itše ke fitla ka gae ke itswa magweng palesa a re mama gape bafana o dira 1 2 3 ka go bitša ka re bafana o dirang wa re ish sesebedi ka re o ka se kry tšhelete o sa bereke ngwana abuti a go kgonagale gore tšhelete ka no tswa from nowhere a fitlha a tsena ka mangwakong tšhelete a rae ebile le no a segale motho re tlo mfounela o tshepišitše bokae 145,000 o ka ifiwa ke mang 145,000 o sa tswa le sekolong e segale phone ya ringa o tšea phone ele
sesibedi a šo motho mo drop wa phone ka tša founela ka roga motho ko rebilele o itša thoma re hello nka sentšhe mahlapa nka sentšhe mahlapa ka rogana mo founung motho o a dropa phone a re go fetša o dropa phone a re hesh o nthušitše yo ebile ne ke tšhogile ne ke sa tsebe gore ke tlo tšwa bjang mo tabeng e ka re bafana o se ka rolela dilo tše mafelelong ba tlo lefa dinoga ande dinoga tše di tlo fetša family ya gago ka moka ya fela ka baka la tšhelete ka re ya sekolong wa re sekolong a ke sa boela ka re o ka se kry tšhelete o sa ya sekolong ka re bafana ya sekolong wa re sekolong ka se boele ande ka neta zanko ya sekolong mogatša malome ka nako e bafana a dula kua ga koko bo le kae be ke dula moga ka mo RDP ntate ka and then ge o be o ile kua ga koko go be go se ne se go tlabang mohlomongwe ka bophelo ba ngwana le ka marobalang ka gona jwale ebile nako e ntši ge ke ile kua ga mmabeng sanke ke ya ka moreng ya bafana le taba ya ba gore dikereseng ke thomo di kwa le godimo bafana maeli mola o bolela ka gore o ka re bonya ka tšhelete motho a ile o tlo go fa tšhelete o die se rakgadi wa e hlatsela gore o ile a be a tšea founu a founela mothowe motho o founne ka maraba a re ke moarabe ena o founetse bafana o founetse kore ba kwane gore ka nako e so o tlo mo founela ka nako e so and then bafana a fa wena founu a fa nna founu a re se sebeti motho la shu bolela le yena ka tšea founela ka thoma ka go moroga wena bafana ba go boditše gore ge o šalle o no thoma ka go roga mothola bo šetse o kry-ile story ka moka gore o founa mabapileng exactly ne šetse ke kry-ile story ka moka ba mpoditše sona bana ngwana wa ka wa ngwannyane ne ba robola ka kamoreng eo ka RDPA 1 le yena bafana bjano ne šetse a boifa gore bafana dilo tša di dirang mafelong di o tla le dinoga ankere and then re tlo ba bjang ka montlong re robala bjang a šetse a tshoga gore ka montlong ka mo ke robala le bana and then ka mo ke bafana ka ge ke botša bafana ke re bafana tloela dilo tšeo a rawa motho o itse o tlo founa ka nako e so a founa ke ge ke rogana le yena bafana o ne mengwaga me kae bafana 22 ka nako e ya mašela le dikerese bone bokae boma 17-18 ge o re mothola o be a go thuša go lokiša bophelo ba gago o na le 17 kapa o na le 18 kapa o na le 19 tlhakatlhakano ya bophelo ba gago ge ebile o šalle o tsena dingaka tša Facebook gore di go thuše go nyaka tšhelete e leng gore go bolelwa ka yona moke go ba tlhakatlhakano ya bophelo bo wena o bolelang ka bona mmago o ile wa mmotša gore o ne bothata o hloka thušo ya bophelo awa a se nkono mmotša no papa o a ba jwang nka se mmotšiše mohlomongwe a ka be a lebetše moroka deresen wa ke botšiša bafana gore o ile a botša mmage ditlaišego kapa matshwenyego a bophelo ba gage ke gore go ya ka kwešišo ya ka ko gore ge ngwana a ne le batswadi ditlaišego tša gage tša bophelo ke tša batswadi ba gage ge ngwana a sa robale ka gae o botša batswadi and then batswadi a ba bona ba swanetšeng ba tsebe gore ba swanetše ba dire eng ge ngwana a palela ko go robala ka gae so bafana o bile le di-challenges ke nagana re ka moka re mokwele gare o be a nthuša go lokiša bophelo ba ka gore bo be right mara ka gare ga bophelo ba gage ba go se be right a se nka a botša mmage gore mma ke a tshwenyega ke tshwenya ke 1 2 3 4 a kere ebile ke kry-ile motho o a reng a ka nthuša o nyaka boka ka gore a ke ne tšhelete ke rile ke tla mo patela ka di 350 tšewe mohlomong motswadi le ena a kgone go bona rena a ka thuša ka ya dira jwang alright bafana bonya go dirang ka 145,000 a we ne sa tšhelete ne le go lokiša nna be go senyegile kae mo go wena a na bophelo ba ka ena bo hlakahlakane le nno sa re se bolela bo hlakahlakana bo soloke go hlakahlakane kae bafana e ke dilo tše dintši moremi ke ngaka bafana ene go hlakahlakane kae mo gore a tle a go thuše a sa nyake tšhelete e leng gore le batswadi ba gago ga ba nayo moremi ge lešale le tla keno
ke nagana gore le tlile mo ke ka baka la gore le hloka thuso a kere and then bophelo ba gagwe bo hlakahlakane a botsebe ke ngaka and then a tsebe gore a ka go thuša ka eng because ge go nnuele o sa bolele tša ditlhakatlhakano tša bophelo ba gago e riša gona kua go di 145,000 ya be ke duma gore bafana no re ka pelanyana re tle re kgone go boela go polelo tšela tša maloba go hlakahlakane kae bafana ya mathomo na ke dula ko slovo ke ne room ya ka ntle ka RDP o ka se robale ntwa mathomo ya like o bona dilo ntwa bobedi like a bona ka mora ke kgausele le fastere o tlo noka dilo godimo mazenke o ko so ka re wa tsikinyega bila ke tsebole gore ke le tlhaletse yona jwang so maloba o boletse ka tshweni le tshweni ke tše dintši ka ku ke tse wena o dula ga kokwago na ke dula gona bo o dula ga koko ee and then ge o bona ditshweni ka ga koko o bo o mmotsa koko na ke mmotsa o mmoditse ga kae ke gantši ke mmotsa ena na se ne taba le tsone like o no ra ntlogele na lo tše ke dilo tša batho na se nyoko o tswa le ka ntle ka bona ke di bona bošego sa sa foroga ke mmotsa le ena like a bona mehlala so ke gore mo a se lotela mpša le alright koko bafana o ile go botsa ka ditshweni tše a beng a di bona ka gae mina nna tsepedi ka di se tlompalela ka mantswe a mangwe bola koko re tla swara re tla tšea mo re tšea mina leswi swa va swi vulavulaka leswi a ni mukeli na xin'we ku a na ni xi tivi vana lavawani va ti swa ha ri switsanani swi ri tani swimbirhi swi vanani leswi mara timhaka ta ku na swilo mina hi ku a ni vanhu va byala ni alini ku mahemba mi vuya na vusiku ma byale mi lava yini handle le lolona ke mo botšetše ke sa tsebe gore ka mo gare ku na switori ndzeni hi swona so o reng koko re ba bošego re no majwala maybe re bone lo tša rena okay alright ge koko a sa go thietše bafana o ile wa botša rakgadi aowa o ile wa botša o ene ke dula le palesa full time o se se na le magoeng a bereka okay o ile wa botša papa alright ene potšišo ye nngwe ye ke rata go e botšiša bolwetši ba papa bo tlile ka morago ga thuso e bafana ba e hwetša goba thuso e bafana ba e hwetša papa ntše a bajwa bolwetši ba malome bo tlile after bafana e rile dilo tšela I mean ke bafana o thomile dilo tšela nkere and then wa tla go lala papa gage nke o e gane gore o e hlatsele re kwe magorena nna tate ka kapate so ke re nna bafana a ke tsebe a ba dira dilo tšele a ka no tsebe gore go thomile mampile a ke tsebe bafana a senke bafana e tla mo go nna mohlomong a dula le nna fa a sa mpotsa gore o ne le bothata a ke tsebe bafana a ne le bothata alright a re dire so malome ka kapane bafana lebaka e be e leng o sa botse rakgadi ka ge e be e le ngaka na ile before a ya go thwasa bafana bolela nnete le se la mo thušetša le se la mo thušetša alright bafana wena le rakgadi wa ngaka le ya kwana aowa lebakang ana ke tsebe gore re bakang mara go kwana yona e gona ke rakgadi ya gwa kere o bakang le rakgadi o baka eng le rakgadi ke tsebe gore re bakang alright mmago bafana le rakgadi ba bakang nna ke tsebe alright rakgadi ngwana ga go shu o re go nepako lebaka ke eng le go bakiwa eng nna ke tsebe ke baka le bafana gore bafana ke ngwana too much a ke tsebe ke baka le yena ebile ke thoma le go makala gona bjalo gore batho ba sa dula kwa gae kwa nna ke borile metsi
be ba kgelela metsi gona mola motseng wa ka bo hlatswa ba dira eng a ke tsebe gore na le bafana ralwa nna nka se lwe le ngwana bafana o no bona ditšhweni wa se botse ba bang ka mogare ga lapa gore go ne ditšhweni ka mola nna e se nna ke nnoši ke di bonang nna ke ne le setse ba re ke manono le ena everyday na lela ka tsona le ena na di bone even le palesa ngwana ragadi le ena na di bone le lefastereng la gage na di feta le nno le gore like a re ka tsama mo founela ka lebotsa le ena alright bafana le bone dilo tse le di bonang gore a re nakwe o founa bo kgopela thušo ya gore dilo tse di leng ka mola di tloge mo go wena aowa nna ke sanye ke thuša gore di tloge mo go nna go nna go ne dilo tse sowe mara ke re be di le ka gare ga jarata ye wena o dulang ka o robalang ka gare ga yona ke re bafana a ke re di ka mo jarateng ene o robala ka mogae rumo ya gago e ka mo jarateng so maybe batho ba beng ba go consulta bo nyaka thušo ge o šala o rapela o re o lokiša tša bophelo gore o kgone go robala ke ene mama ga go šubo o sa mmotša ke mama nna le gona alright wena le ragadi ga le kwane ragadi o re o monnyane a tsebe nto o e bakang wena go gopola bafana ragadi go dirileng sa gore o ko bohloko ke kae mo ragadi ya go gopišitše motlho mongwe jwale ka motswadi a kano ba ile a go kgale marafo wa sekwe monate kapa wa se kgotsofale wa kwa bohloko gona go gona a bolela ka mama sentse ke tša segopi seo tšatši leo a reng ka mama last a ke sa gopola gore na ke dirileng ke le gone ko slovo nako tse ke sa dula ko a mpotsa gore yena e seng ka rata mama eng jwale le nna mo a se gae anytime nka no tsamaya ke o dula ko le ena tabe ya ditšhweni man ditšhweni man okay nna bafana le tšatši le le one la mohlolo a ke zange naka qabana le yena ngwana o ebile tše a di bolelang go no ba maaka fela ka re mama wa gago o dirileng a ke zange le tšatši le le one la mohlolo alright ragadi re tla ilokiša ya bafana lena ga le le ka kua ga ile a robala go ne ntho e le tlaišang tšhweni e ka ba tša batho ba di romela ka gae thokolosi e ka ba tša batho ba di romela ka gae a nna lapalela la mokgekolo le na le boroko na a na lapalela la mokgekolo go na le dilo tše kore di tshwenyang ka molagare goba lena ga le di bone maybe di bona ke bafana na ene wa tseba gore nna e nkgakantšha ge e tla kae gape tšhweni tše a di a bona ke bafana fela le thomas o di bone tše pedi nko tše kopelana le o le diše mo go thomas mo ke nnete tšona ke di bone le mama ebile ke mmoditše a di a bona ke nna fela ka nako ya lenyalo la sestere after ba phutha ba tsamaya ba ya ka kwa Petersburg nna ke patlamele mo le setopong go na le bo mangwane le bo mamogolo le bona nkere bo go fiša ba patlamele mola wa ntle mola nkare ka bo 2 di tšweletše ka mo di le tše pedi di itla di fita mo ebile ke goelela ke mang ke nthwela mamogolo wa ka o dula mpheleng a rafa dilo tše wa di bona na ka emele ka tsoga ka dula ka lebelela ka ra tše a se dimpša tše nna ke ipotsa gore ke dimpša di o nyaka nthwela le re keng mogopolo wa nthwela goba marapo kgante no ka ra a se dimpša tše ka tsoga ka bolela ka botša mokgekolo forogo re ntse re phegešana le mamogolo le yena a bolela ngwana o bolela nnete dilo tše re di bone o le mamogolo o di bone nka re mola be re le 5-6 ya batho ba di bone ka moka ga lena le 5 or le 6 ba di bone mara nna ka ba le sebete ka botša mamaka ka re mama go na le ntho e so mokgekolo a re ai wena o bolela too much mane e kae mamogolo wa mpheleng a bolela re no ngwana o bolela nnete re di bone dilo tšeo nke ye mo go koko o le boditše abuti thomas
nna ke nyako bolela maaka ke nyako bolela maaka le pele ya modimo tse ba di bolela jewe ke maaka fela nne ba ke mpotsa gore se tsile re go bona tselo se tsile di a kitima nne ke re lena ko moka le ke bona tselo tsela a ke re go na le marapo a nama mo go na le dimtsa ka mo di nyaka mokgopa seje awa nne ntlokeleng tleto lona ke le boletse ka re nne ntlokeleng mara o re nne ke e bona ka e bona ke nyako bolela maaka ba hemba hai okay batswadi wena koko ka kua gae wa robala go ne se se go tlaišang a o ne bothata ka mola gae mina vuthata ni nga va ni ri na byona mara hi ku a ni ni mililincisiwana ni yo titlhomela mukhukhu kwalaho ni ti tshamela na mati makarikanyani ni hava na murhi ni nga chela ni hava loko ni byela hi sweswo ni ku a ni swi lavi mi tshikeni mina se ni ta ku yini ku na vanhu lava nga tala van'wani vanhu lava na swilo swa vo se ni ta ku i mani awa batswadi and then kuku wena le mosadi wa Thomas le ya kwana mina ni ta twanana na munhu yena mutini wa mina ngati wa o sa ye ga mmatswala ga go mama ke a yang tate moremi ga mmatswala ka ebile ke ile ka tlogo ke dula le ena sure gore wa tla koko wa tamara ku ta ka yena hi loko a ta a kha huma ka va makhelwani ku ri na mintirho hayi a suka mutini wa yena ku ni ya ka makokwani neva ni kulisi vana lava vambirhi vana lava a nga zangi na kumbe na va wa kona swo tlanga kwala a va zangi kumbe va xava xibekani xo tani xa mugayo nyamutlha hi ku vana lava va kurile ne nyamutlha hi kona va nge a ni kahle mina no a swona leswi mi nga tirha xa ntiyiso okay ke kgopela o tsena kgopela koko anke a be open a bolele nnete la ke motho mogolo wa go šiša mo re tlo nyaka thušo a zanke ra re ditšhweni tšela ke tša koko ne ntho ya mathomo tshwantse re a itsebe a re mmotsa selo kore re yena o nagana ka re mebe re ditšhweni tšela ke tša gage di gona mola jarateng ke re di bone ne le nna ke bolela ntho e ke e boneng ka mahlo a ke re maybe ke kwa mabarebare ke di bone nna ka mahlo so ka mmotsa koko ka re koko go na le ntho e so ebile before ile a re mengwaga ile a go feta maybe 20 something years back ba gona le tate mongwe re ke ntate Mashego ke ile ka bereka ko ena o ile a tla mola jarding ga a fitlha go na le setlhare se sengwe mola tate Mashego a ema mola a bitša yena koko a re koko setlhare se mo ga ya se nyakege ka bane se tlo costela dilo tše di wrong baloi se ka mo gare a jaratse setlhare se a se beadiwa so nna ke ga ke mmotsa ke re no koko setlhare sela nka re se sa mela gape wa bona so mara but no a re leka go montšha ditaba tša mannete gore koko mo go 1 2 3 yena o no dira tše wa ngala ke mamake ke a mo tseba a mmotsa nnete a dumele o no ngala and batho ba ka Makhubele it's very rare go ba ga se gantši mo e leng gore dilo tša mohuto ke ge e ka ba di gona ka mogae di a diragalang go sa kgathale gore ke tša ka gae goba ke tša ko ntle di tla ka gae a di bone ke batho ka moka go ka be go diragala gore a re se ke ra nyatša mpolelo ya gore di ka be di le gona mohlho mongwe re nyakeng go tseba go tšwela pele re le family go tseba gore ge e ka ba ka nnete di gona re dintšha jwang ka mo gae gore ka baka la gore gong jwale o ka re di sa bona ke batho ba ka gae fela mo mohlho mongwe di yang go thoma go bona ke batho ba ko ntle then ke mo probleme e yang go thoma gona so ge e ka ba di a bonwa ka nnete go ba ga di bonwe a go beng le tsela ya go tseba gore di a bonwa go ba ga di bonwe na ene ge e le gore lapa lela le ne bothata re le nyakele thušo wa kwešiša ge e le gore dilo tše di a bonwa ka mogae re nyake thušo ya gore mathata a ka tšwa jwang ke bona o ka re rakgadišunywa ka go bolela ke kgopela go fetiša mo tabeng ya tsona dilo tše ba di bonang and then nna ne ke re mo bona cause Thomas le yena o re o di bone ankere bafana le yena o re o di bone le mmamogolo ba re o di bone manunu le yena o re o di bone ankere bedona ne ke re mo bona ka gore bona ba di bona rena ba gore re na re di bone di bone ke bona nna ne ke re a ba kgopele thušo ya gore ka mola gae ka mola ba tle ba ba swarele lapa
ba tle ba kobe dilo tsela e leng gore di gona ka mola gae tse e leng gore di bona ke bona cause no a go sana gore batho a ba di bona he ka bona ke batho ba ka ntle already shetse ba kwile gore go na le eng 1 2 3 1 2 3 so a ba gopele thušo ba tloele o nganyishana gore re gopela gore go be so Bafana di tshwenetse go ne tšatši le o ileng wa tekere ya o robetse ga ragadi a se ngone gore bala ga ragadi and then se o se kwang le se o se bonang ka moga koko ge o le kua ga rakgadi go ne le ka mokgwa o bonang ka gona motlho mongwe gore o ka re sa ka mo se diragala ka moke awa dilo tse gantši like di direga ka kuga koko kuga ga barakgadi a mathata gona a gona mathata ya okay bafana maloba ko kwele o re dilo tšeo o ka tshepa gore ke tša kwa ka ragadi so no o re mathata a ona and nna no ntate moremi nna ne ke tlo le gopela o ka re go na le seloiloi se se ntšhi ka kwa gae ka ko lapeng bafana o boletše le ena nna ne ke tlo le gopela ntate moremi ke re ke gopela gore le tle le dintšheng dilo tšeo ka kwa gae ene le dintšhe setšhaba se le teng re boneng gore di tšotswa ka lapeng la mme cause mathata a thomile ke fetso a gela mme ntlo ke gona mo ba thomileng gona gore ye mmago wa twati tsone bafana ka kopana le nna tseleng so a ka sempolediše a ka sentumediše ene a zanke ra qabana nna le ena zanke ra alwa zanke ra irang mfanong a ke tsebe pelo ya e swereng ke pelo e jwang ene nna ntate moremi anke re bafana o itše dilo tšeo di gona ka kwa gae maloba nna ne ke tlo le kgopela gore le tleng le dintšheng tšhelete le tlo nyakang ke tlo le patela mare re ka setswe o tlo mpatela la tseba ba gešo mo ke nagana gore go nyakega ditharollo and se sengwe gape a re a swanela go lebala gore bafana o swana le ngwana a lena borakgadi ke ngwana a lena le ge go ka ba le tlhakatlhakano jwang kapa jwang a ka se tsogile a phumolegile gore ke ngwana a Thomas ene Thomas Maloba o boletse gore mo na steneng se la ba dulang go sona a sa begwa ene nna re tseba ile gore ge motho a itswa stene family e ba involve and then ya thusha go khora ditene ya bega stene gore stene se bega botse ba ga makhubela wa ile sa mo direla mo stende stenze sela e ka re RDP le ke ya mosadi nna a re itse taba eo a le tsebe Thomas ana le stene okay ke gopela o tsena se bona go ya ka bona mo dipilong tša bona ba feditše le pilo tša bona gore ke ntho ya mosadi ke ntlo ya mosadi a se ntlo ya mosadi ele nna self be re le kwa phahla kwa o na le mokgo a o se mongwe tlhokofetše be le mistress ke rata o etela gona ka kwa ga gabo ke ena mphileng maela gore ke kry plekela so tše ba di bolelang bona ke tsebe gore ba di tšea kae di tšwa mo menaganong ya bona ka maybe ntwe bona nagana gore maybe ke tlile mo kae gore mosadi ba dula gabo mosadi o tsere ke nna ka le ena mola ba tsebe from today gore ke nna ke nyakileng RDP ele a se mosadi ya pelo tsena ganyane abuti nna ke gane gore RDP la gore ke a gago stene sela ke sa gago nna ka mokgo ke tsebang ka culture ke dirile go sekolong ke a tseba and then le culture ke a itseba ke rutile mo ke rutileng gona nna ke tseba gore ngwana wa last born ka gae o shala ka gae ene le gona mosadi o monyetšong wa re go monyala o tlogile wa ya ka mola mosadi a sanka ya mola ka molao ba ga makhubela sanke ba motšea ba mo iša ka mole ba re ga Thomas ke mo wa rra ke last born ka kua gae ke last born mo bashimanyaneng nna ke ngwanyana ke last born okay ba ga makhubela sanke ba motšea mosadi o ba tsamaile ena ka mola ba fitla ba dira culture ya bona ka mokgwa ba dirang ka gona gore bana a shiba ba tlile ka mo mogadibo wa ile tswile stene Thomas e le last born kwa gae tate ka kapa re tswile stene tswile RDP
ke be ke bona go sene bophelo ka mo ke dulang between wena le ba ka bogadi ee okay kgopela o bolela mohadi boaka gore ne go sene bophelo ga mmatswala gago bophelo ne le bo bofi thego e leng gore ne re o fa yone ebile ne ke o fa yona nna ntle le motho o mongwe ka gore ne o dula le nna ke eng ntho e leng gore ne ke o tlaiša ka yona nna ragadi ya bana ba ka ben ka se di bolele ka moka tša ka ga geno ben ka se go botse ka moka tša ka ga geno a ke gane be ke dula le wena ebile nako e ntšhi mara tša ka ga geno tše ntšhi ben ka se di bule ben ka se go botse le tše dintshwenyang ben ka se go botse elisa ka gae e re ya nneteng ka gae a sanko wa jula ga geno ke dutse ngwaga ka moka ka gae o tlile o tlo belega manono ka kgwedi e leng gore o belega ngwana ke bafana o tlo belega bafana wa re go fetša ngwana o a tsamaya ba tlo a boa bana ba ba goletse ka gae from primary ba le ka babedi go fitlhela ka secondary a ke tsebe uniform ya gago le gonne bana ba ba godile ba shiba ke ba baka ba kgone go bolela ntwe ngwe le ngwe le gore ba kgone go tipolelela na a sanka kwa story mhlho mongwe ne ke tlo re awa o tlile ka gae re o sokodišitše ne wa peya even le mkekulola a sanka wa mapela bogobe mkekulola ben ka se go botse ntho e ntshwenyang mo pelong yaka ka ditšha ka moka ya re tsena ka motswetšing moroka e re phape o e tswalele ka pele ebile ke 12 re tsena ka motswetšing ke bona gore taba tša rena ga di a fela malome ka kapa ke duma gore pele re ya go ba berekela e be taba tša bona di fedile ke no kwešiša gore mo gongwe re ka etswetša pele la bobedi re etswetšeng pele la bobedi le right ka moka ga nna le right ka ya la bobedi ya o le sa di plane ka gape ya ke kgopela re di fetšeng la bobedi ya ke lebogile kudu ke leboga thata ba theeletše ke lebogile kudu ntle le go senya sebaka tša dikoša re tla di kry-a mo Facebook ke a leboga